कुम्भकार ठुको कुम्भ खना लेट या जुजिट छ्या यंगल जुजुना ठुको कुम्भ खना टस्कन लेट या सुदर्शन एटा ठुको कुम्भ बिके छ त सुदर्शना बिरो फकिरे ची खन साटा हाकुचिना वा छ्याबल ठोख कुम्भकार बिरकुश महाराज अर्थात बिरो फकिर त कवन अन बिरो फकिर प्याउया तच्छ काठा चौन ठुगे प्रकार तच्छ काठा रोर्छो छाटोंग डेगा उगो रोठे ठचना ठगु मुले सुदर्शन फेटना चंग दृश्य त्या देखल ठो र टस्क बाना हुने ओ रट टच्चकार जुजुठा छ्यायंगल ठोन नाप नापेको वस्तु थे सुदर्शनदा ठ्याउले सुदर्शन नापै थे अपमान्यना छोट फय प्रकार टच्चकार थास धोबिठा हुना जुजु व मार्ने वस याबल जुजु व मार्ने ठो बिरो फकिर वस याबि टस्क बानाको बयान याउन्यना सुदर्शन अन्न टोम वेका डना हुन ठन छम तामरा कारठा हुना कोठा जुल डेक हुन ठोक जुल तामरा कारण जुजुठा लल नाबल टुटा बालक दैक सगुने ताम्रा कारण बिरो फकिर त ठठा चुनेको आग्रह यातन अन प्याउना सुवर्ण काले छेटो आउन अन व सप्तभूषण आवरण डेका बेल गुग आवरण खना सुवर्ण काल तस्कै लेट या जुठा छायल ठो आवरण तस्क बाला भने जुन सुदर्शन त बिके छोबले सुदर्शन न तस्क लेट या उगुमा कोखाबले बिरो फकिर ची खना काचको टोय खट वा छाबेल ठो दृश्य खना सुवर्ण काल तस्क अजुच्या ल्याया ठो ख बिरो फकिर त कोन अनन बिरो फकिर प्यावना मनी काली थावना नाना प्रकारले मनी मानिक नाटक जन्त्र डेका कि किसी गमिनगो कोठा मोटे चकमरुको आदि दृश्य त्याबिल ठो जन्त्र न जुजु थास सुदर्शन था ठ्याबले सुदर्शन फुक्क दृश्य ठिका जन्त्र टोय खटक चूर्ण जुइक शंकाबिल ठोक मनी काल बिरो फकिर टकमले बिरो फकिर निला अन प्यावना जन्त्राकार थावना जन्त्र काठा बिरो फकिर ठाउ करामट पंची गणपी भएका छ इपे पंचित समुद्रको जुजे राजसभा जोना ठठगु सपिका म्याहाला प्याखा होला ताल ए सुदर्शना गुमाती टोटी गुमान टैगु सराम छ तका ताउनेना जुजु आश्चर्य छया ठुपे पंचित गुना वपि तका न्यना सोग बक्टे जन्त्रकार बिरो फकिरे करामट खटैगु बारगा खकन जुजु फकिरे त बनाहेउ खलाबले सुदर्शना टंचल ठुके बिरो फकिर त राज दरबारे जुगो फुक्क घटना जन्त्रकार कन्टुका बिरो फकिर जन्त्रकार ठासन दनावना मरिकमी ठावना मरिकमी ठा तस्क सासागो मरिय परिकार डेका बेल ठुग मरिकमी न्याब्ले थे जुजिठा यंको बले जुजु मरि नया तस्क सागने प्रभावित या मरि सुमु फकिर ठग दरबारे सटा हेवा आज्ञा जुल मरिकमी समाचार बिरो फकिर ठा ठंका दरबारे वन्ट अनुरोध यात बिरो फकिर दरबारे वमले जुजु विके सुकार अथि जुगी जिमा आदि बारे फुक्क खन्यन अले बिरकुश फकिर थ काशी देशिया मृगडा बने बासना जोम विरूप नाम ब्राह्मण ख सुदर्शन थे जोम कन्या विवाह नाटेको दुसा ओम कन्या नाप बिछोर जुयागुली जुगी जुयागु का खकन जुजु बिरु फकिर त मेमे ब्राह्मण निसम विवाह या उसा बिया टन दौलत यको बिया लै नाटला अन ओम जोगे लागि राज दरबारे गन न ल बन्द मोडु ठैको हुकुम बिला छन बिरो फकिर मृडंग थाना 22 रुपैयाँ बिरो म्याला बिना थाना व रानी प्रबोटी सक्ने सखी जनपी मो याना बेला बखर सोया क्रीडा विद्या सहन विद्या युद्ध विद्या गुप्त विद्या गोचर विद्या आदि गुण केना छन ठुक्न छन बिरो फकिर नाप सुदर्शन या सखी लुको कासमिटा चंग खना सुदर्शन टस्कन टंचाया 5 मिनेट भो बियो होला सुदर्शन टंचाउसिया बिरो फकिर वना सुदर्शन नाप ठग दुखै खकना ठग दरबारे ल्यावन्ट अनुरोध याउन तर सुदर्शना बिरो फकिरेको खन्जिनीको पलेस टंचाया हक्का हाल अले बिरो फकिर न टंचाया मानेना उनिमुख देउ खसा क्षिप्र चिनासा लुया यिंक्यो टंकी बिला बिरो फकिर ठुक्न टम्की बिबखना सुदर्शना न आत्मध्यायना सिनाउनीको टंकी बिला ठुक्न सुदर्शन त खन्जिङकी मफुली बिरो फकिर हारे चया ठमामा अष्टमी व्रत पालन याल मयाला खबर मसिया आकुल व्याकुल जाचोमले हे ठग देशमा भेषधारी डोर समोया अष्टमी व्रत के प्रसार बियो हया ठग देश समाचार पाउला अले बिरकुश महाराज स्कन लेट या डोटे त माउ खकना लिक छोल छनु द्रुमति जुजो सुदर्शन ए बिरहन बिरकुश महाराज जोगिजिया वन देउसीका सुदर्शन त ब्यायाको लागि पोछ या डोट छोल तर समुद्रको महाराजा निको ब्या जिमको खलना उगो प्रस्ताव त अस्वीकार जना छ अले उम द्रुमति जुन सुदर्शन मबिसा युद्ध yana हरनी याग मतिया मेगो सीमाना या खुमु जुपे ग्वाली फना चतुरंग बल संयुक्त याना सल किसियो एकको प्रकार हत्याट जना समुद्रको जुजे देश घेरेना समुद्रको जुजे त सुदर्शन विमोक्ष युद्ध न या मोक्ष डेटोटा हौ धैगो खसैट पत्र छल थोको पत्र वे साथ समुद्रको जुजो सुदर्शन था वना थो पत्र बना न्यंकल तर सुदर्शन छौ उत्तर मबियो
सुदर्शन एक ठट्टे जिरी स्वभाव खाना समुद्रको जुन टपिका भोबियुगले सुदर्शन वाटे छिन तना मामेस्था वना ठसिना वनि निश्चय जु हो ठसी ढंगा उकी अस्टिकया उद्याने ठुना उकी ध्यनि कर्किका रहेको स्वाम पिना ठुगो स्वाम परमेश्वर पिन्टा छाया सुगटी लाका बिरहेको मनसा व्यक्त यात ठटे म्यामेसीको दुख जाओ खन्यना ओ ठ स्वामी त आपर जुघन लुमंका रानिया टस्क बिलापेना ठग नुले ठम डाया ठग स ठम चप्ना बे गोटला खोख मूर्छ जुआउन तो दृश्य कना सुदर्शना एया ठया मस्या आटे या काचकाचा ठ स्वामी बिरकुस जुजे टुटी फोफ या ठम याना तैगो गल्ती लागि क्षम फना ठग कारण ठ बोट जुयाचुङ आपटी बारे फुक्क खकना मदत फौना बिरकुस महाराजा न सुदर्शन ट क्षम बिया सुदर्शन यता ठम टैटे चुनीको सत्य पाचा लाकातिने उगो आपटे ग्वाल बिग बचा बिला ठुक्ता बिरकुस महाराज न प सुदर्शन न खलना चोमले सुदर्शने मा स्वच्छ रानी ठ म्या गनुण्डका मामा वले ठ म्या व बिरु फकीर खलना चोङ खन तो दृश्य खना रानी आश्चर्य त्या ठुके कारण सोबले सुदर्शन ठ माइ त ठ स्वामी मुस्का बिया ठम अज्ञानी जुया ठ स्वामी त अपमान यान हो ठ स्वामी बिरकुस महाराज ठगु माइ टोटी मप्या ठगु दरबारे ठंक वया ढुक्स्या चोङ फुक्क कारण कना ठ मा स्वच्छ रानीया सन्देह मरेका बिला ठोखन्जना स्वच्छ रानी हर्षताका हटास ठ स्वामी समुद्रको महाराज था वना जु ख फुक्क कन नापाला समुद्रको महाराज बिरकुस महाराज त्यहाँ जाम चक्रवर्ती जुजो इन्द्रे पासा ठग राज पवने साधारण मनु रुपे चुना चुन रह्यो खे विश्वास या मफुट लिपा स्वच्छ मार्ने सन्डे मरेको खपमले जुज्यान टस्क हर्षताका ठम मस्युस बिरकुस महाराज त ठग दरबारे जाइका टैगो लुमंका हठास पना बिरकुस महाराज त सम्मान बनाया ठग स्यास ने फेटका क्षम फन बिरकुस महाराज न ठट समुद्रको महाराज है जाम ससव डुग्लिन धन्य फापिला अले समुद्रको महाराज बिरकुस महाराज त सुगन्ध जल स्नान याका सफाको वस्त्र पुंका पंचगव्य बिया आगमे नित्य पूजा याका ठ नापट्या भोजन याकला ठनले बिरकुस जुजे भोजन याटुंका रासभा बिजना नाना प्रकार प्याखा हुइका महा उर्स बिना चोमले अकस्मात कोलाहल शब्द जना बिरकुस समुद्रको महाराज त ठुकी कारण जना सोबले समुद्रको महाराज टस्कन लज्जया दुर्मति महाराज छयागु पत्र बिरकुस महाराज त लल नाबिला बिरकुस महाराज पत्र बालक बन्डुङका समुद्रको महाराज त धैर्य बिया छुया टन्डकया बिजामा निर्भय जा बिजाउ सिंहैठा ढुवा हावया चंग सम्मान जुयाचन ओम दुर्मति जुजे त जुनाया समुद्रको जुजे दासना बिटेको वचन बिया चतुरंग बल सैन्य सहित तयार नाना प्रकार शस्त्र अस्त्र धनुष आदि प्रस्थान याना ठगु देश पौछया संग्राम यात तयार ज्या भिंगु दिन सुया समुद्रको जुजे के बिरकया नाना प्रकार या बाजारका किसिगया संग्राम विजेता संग्राम द्रुमुटी जुजिया सैन्य जनपिन छ बिरकुस महाराज त खनियो है जाका थथर खाना जुना ठौयान भो ठनिया कोतल ठया कुए यो चाहिँ भो कन्या चाहिँ लुमंक न्याना दिस